आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहानबदा मरो इबा पाउ बीजेपी मणिपुर की मिखल की मैनिफेस्टो डोल की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना ngasi इम्फाल दा फोंगलगनी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहना हाइदी राज्य सिदा बीजेपी सरकार लाकपदगी शांति रक्षा की फिबम हानदगी हेन फगले पंजाब अमसुंग उत्तर प्रदेश दा विधानसभा मिखल की वोट खोंबगी थबक खमथेंग न कल्ले अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइदी अयिंगसा की खल कायहंदना थंबदा चाखुलबा लेबाक सिंगना अटोप लेबाक सिंगदा सेलटुम अमसुंग टेक्नोलॉजी की लमदा मतेंग पीबा तंगाई फदे लेबाग सिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 के अनोब केस थेंगलकलिबा असि येंगलगा अखोई पुमनमकना चेक्सिन मिनसी सही 15 दगी 19 फाउबगी मनुंग लेबा अंगांगसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु लाइचेट असिदगी ngakthoknaba फेस मास्क चुपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट चेंगना ताथोकपियु खुदसा चेंगना हंबियु कोविड-19 का मरी लेनबा इपाउसिंग की दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर के हेल्पलाइन नंबर 0385241168 अमसुंग 1800345318 ता फोन तोबियो हौजे मपुंग ओइबा पाउ बीजेपी मणिपुर की मिखल की मैनिफेस्टो डोल की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना ngasi इम्फाल दा फोंगलगनी इम्फाल की जिंगमैरोंग दा लेबा क्लासिक ग्रांडे दा नुंथिल पांगथोकदबा थौरम अमदा डोल की मैनिफेस्टो अदु श्री नड्डाना हौनबी मतुंग इना फोंगनी डोल असिना विधानसभा केंद्र हुंपुमक्ता मखोई की मिरप थादोक्तुना मिखल असिदा लंबा तौनगदौरी डोल असिगी ओइना मिरपसिंगी फिराल चिंखटबा अमसुंग मफम कयादा मिखल पांगथोक्तुना वोट खोंबगी थबक कन्ना चथरी मणिपुर पुंखर की खोंचट लाकदब श्री नड्डाना इम्फाल ईस्ट जिला की नोंगदादा लौमी की मिफम अमदसु सरुक यागनी मदुगी तुंगदा श्री नड्डा इम्फाल थादोखिगनी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहना हाइदी राज्य सिदा बीजेपी सरकार लाकपदगी शांति रक्षा की फिबम हानदगी हेन फगले सेंगमाई केंद्र की बीजेपी की मिरेप हैखाम दिंगो सिंगी ngasi फिराल चिंखटपगी थौरमदा वांगांगबदा श्री बीरेन हाई मतम अमदा शांति रक्षा की फिबम फत्तबना इमा इबेल सिंगना मचा मछु सिंगबु असोयंगम थोगंदनबगीदमक अहिंग यारेक्तुना ngak सिलंबा अदु हौजिक्ति मदु लेखिद्रे महांगना हाई हौखिबा सही मंगा असिदा राज्य असिदा बीजेपी न लुचिंगबा सरकारना चक्वट थौरांग की थबक कया मयेक संगना पांगथोकरे महांगना हाई बीजेपी की वखललोंदी चक्वट थौरांग की थबकता माई पाकना संगसिनबा हाइबसिनी केंद्र श्री नरेंद्र मोदी न लुचिंग सरकार न पाइखलकपा मतम की ओइबा चाखोय थौरांग की प्रोजेक्टसिंग राज्य असिदसु मपुंग फाना पाइखली जल शक्ति की मखादा मिपुंग खुदिंगमकपु अफबा थक्नबा इसिंग पीबगी थबक माइ पाकना संगसिली मिपुंग खुदिंगमकपु नादा येक्तना मसा मउ फना थंबा हाइबसि बीजेपी सरकार की असेटपा फिरेपनी फिराल चिंखटपगी थौरम अदुदा राज्य सभा की एमपी लेसेंबा सना जाउपा अमसुंग हानगी मंत्री करम श्याम सरुक याखी तंकक अनि थोकना पांगथोकदौरिबा मणिपुर विधानसभा की अनिसुबा तंकक की मिखलदा मिरेप 32 ना लंबा थेंगनरगनी ngarang mirep che lauthopagi aroiba numit phawbada mirep 32 na mirep oiba yakhre tangkak asigi oina bidan sabha kendra kunithoi da mathang thagi manga da bot hatanagani marak asida tongan par rajniti dol singgi luchingba amasung star campaigner singna magi mirep kui damak bot khombagi thabak kan khatlakli ngasi chu mafam kaya da pangtokadaba mitin kaya da magi mirep kui damak saknai raba mioi kaya na bot khomna kadawri Maharaj Kumar Priyobat Singhi Samatara Nitoi Suba Mapok Numit Thauram ngasi pangthokli Imphal gi Palace Compound leba MCIC Complex da pangthokpa thauram da wangang bada Kendra gi Mapal Thauram amasung Shiksha Rajya Mantri R.K. Ranjan hai lamdam asigi damak Maharaj Kumar Priyobat na thauram ba thabak singtha tuna loiba nairoi Laikhidraba Priyobat na matam amada Manipur gi Sagol Kangjai bung hawdok tuna lebak sinba tungna sakang hanki
Sri Ranjan hai Maharaj Kumar Priyovartana lamdam asigi mak tawramba thabaksing adu ekoi khudimangna nauhongna na ningsing bahai tangai fataba amani. Manipur ngarang miyoi chama mari nauna COVID-19 positive oiki miyoi ani lekide. Raija ki hakchel bibak na thokpa cherol amada hai haukiba pungkun mari da punna sample lising masatruk ni futare test tawbagi manungda miyoi chama mari nauna positive oiki bani. Positive oibagi sang sada taruk dasmik ahumni. Hariba matam asida COVID na napa miyoi chama kuntra taruk naba phatuna research tawki. Masi tharaga naba phakiba apunpa masing laktara humdoi lising amachamapan chupna mari sukre. Naba phabagi sang sada marputara taruk dasmik nipan mapanni. Hauzik active case masing lising ani chama nifumari leiri. Marak asida raija asigi oina hauzik phawbada COVID vaccine dose lakuntaruk lising nifunipan chamapan yankhainipan kaukre. Ahanba dose ki oina laktara mari lising marputara mathoi chatruk marputara mangani. Ani suba dose kina laktara mathoi lising mari chani nifumari aduga precaution dose kina lising yankai humdoi subna taramapan vaccine kaukre. Ngasigi oina ayuk pung taramathoi phawbada vaccine dose kon manga kapki. Tabiri papawasi Akasbani Imphal dakini. Punjab amasung Uttar Pradesh da Bidhan Sabha mikhalgi bot khombagi thabak khamthengna kalle. Uttar Pradesh da ahum suba tangkaki damak saknai raba luchingba kaya amadi star campaigner singna magi mirep singi damak bot khombagi thabak kana chathari. Uttar Pradesh ki Fatehpur jila da ngasi pangthokadawriba miyam ki Delhi amada BJP ki makok thongba luchingba amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na wangangani. Firozabad da pangthokadaba mikhalgi mitin amada Kendra ki Mantri Amit Shah na mahaki dol ki mirep ki damak bot khomgani. Ngaksil Mantri Rajnath Singh chu Kanau jila da pangthokadaba mikhalgi Delhi amada saruk yagani. BSP ki makok Mayabati Samajwadi Party ki luchingba Akhilesh Yadav Azad Samaj Party ki President Chandrasekhar Azad na chingbana mafam kaya da pangthokadaba miyam ki mitin da saruk yagani. Marak asida Uttar Pradesh Bidhan Sabha mikhalgi taret chuba tangkaki damak BJP Bahujan Samaj Party Afna Dolna makoi ki mirep oigadaba singgi list lauthokre. BJP na mirep ahum Bahujan Samaj Party na mirep taret Apna Dolna mirep ani ki list nauna lauthokre. Thasagi kunda tangkak amatada mikhal pangthokadawriba Punjab Bidhan Sabha mikhalgi su madu oiba rajniti dol singgi luchingba kayana bot khombagi thabak kana chathari. Uttar Pradesh Bidhan Sabha mikhalgi ahum suba tangkaki mikhalgi bot thasigi kunda thatanakani. Marak asida Uttar Pradesh Bidhan Sabha gi tarit chuba amasung aroiba tangkaki ngasi mirepse pisinbagi aroiba numitni hayang scrutiny pangthokani. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi ayinga sagi khal kahendana thambada chakhalaba leibak singna atopa leibak singda saltum amasung technology ki lamda mateng phiba tangai fade. Energy and Resources Institute ki World Sustainable Development Summit wangang bada Sri Modi na hai lagliba sahi kun asida Bharat ki miyamna darkar oiriba energy ki sang asi haujik sizinariba asida ki saruk ani hengat lagani. Mahang na hai Leibak asigi lairaba miyamda energy matik chana fangana bakhona bahaibasi leibak environment policy ki madu oiba saruk amani. Numit humni sathakadaba mifam asida Dominican Republic ki Rashtrapati, Guyana ki Rashtrapati amasung United Nations ki Secretary General amasung tongan palebak sama kungi luching basing saruk yari. Leibak asigi oina haujik chathariba COVID ki vaccine kapagi thabak da haujik phawbada vaccine dose koti sama humputara mari lakun matoi lising nifu mari hena kapkre. Ngasigi oina ayuk pung tara matoi phawbada vaccine dose lak hum lising marputara mari hena kapki. Ahanba dose ki oina vaccine dose koti marputara taruk lak taru lising marpumapan ani suba dose ki na koti humputara taru lakun tramapan lising nifu matoi sangma hena aduga precaution dose ki na koti ama lak humputara ni toi lising humpunipan hena kapkre. Power New and Renewable Energy Mantri R.K. Singh na hari leibak asigi yumtong khudimakta pungkun mari sumna mai phanganaba sarkar na thaurang tauri mahang na hai haukiba sahi taret asida leibak asida mai megawatt masing kaya henka thanduna mai pibagi thabak kamang yang na sangchili. Luisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask supa phuttaruk lamnana leiba khutcha amati mai mi tarutana na thamba haiba achamba thawong sing asi ngangna chatpinaba amuk hanna ningsingjari. Aroibada maroiba pau amuk hanna BJP Manipur gi mikhal gi manifesto dol gi National President JP Nadana ngasi Imphal da phonglagani. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hairi
राज्य असिदा बीजेपी सरकार लाकपदगी शांति रक्षा की फिवम हानतगी हेन फगटले पंजाब अमसुंग उत्तर प्रदेश दा विधानसभा मिखल की वोट खोंबगी थबक खमथेंगना कल्ले अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी अयिंग असागी खल काहिंदना थंबदा चौखुटलबा लेबाकसिंगना अटोपा लेबाकसिंगदा सेलटुम अमसुंग टेक्नोलॉजी की लमदा मतेंग पीबा तंगाई फदे पाउलोइजदे